ni Akrobeto attender no ankasenti ane da na Akrobeto betwa ba audio saje pate na huni ni nipa cross huni ni gina wi a ba be di sa adwuma ni bia se nipa kro no wodo mama ni nga do mama ni nga ama do mama na aboa no anu do man suo adi do man bia na adi di butia so a na huni ni jisika do mama Akrobeto nipa cross okotwa tie fi na ore send ma Akrobeto audio saje force ade adwuma bodu aten no na huni ni video ni nyina ye Ghana mpuntuduma nti na ye nyina yatena se ne ye de eye video ya obehwe bomodia na hwe video we nsi mani si na esi wi a o comment bia wo hono ma comment section no na fe odi ato mfo nice ga onya sometimes ana me dwen nipa bi mu a menti ase ana nipa bi wono ma ya na ni hu se de o musi dwene fa me ka na obedwen de asem kura na ase wo kan wo na sei hwe eduabo bi akoso doma fo no bi anase doma kromu onum fo ma bia so ya kobodua all in the name of say obi ewo kromu akotwa toilet e dia beto abonten nka baye ntwa we kwa mpu se nka mpu obi twa bi se beto abonten nka mo na nka ebeboa mu esan se aban ka obehwe ekon de befa so na nka obeboa waboa nanso se ye musi eye mu hunti no yes wo ye onwa kesesema ekom de papa komedo esan se obi o ye onwa kesesema ba bia wo se wo sere aduane kura na akesesem ntumi nsere ekombe de woku sanity akesesem eni ayesem eni kasa mo ba social media mo be kasa obi a onye mutipen mo men no kasa in how de kire no enu nti ne awie mu sei enu nti ne wo video na o yem de wo pram no sanity enu nti wo se da bi we de odi adapa ana odi adeja abeto abonten eni kwase basa enu nti na ma ne mo te won ma mo se gbodua na eni say Nonsins anasa obi Dormaahene wo kutwa public toilet unse nansen beto abonten e ball a ho sensem ema om ka sa nyomo ema om clear ball no crown bu no ema kromo for za kutwa so om sisa ball no sa de ball asa be ku bi ema amafo be ye ho live ma oba bi betina social media suni e buru mu wi adi o matem ena obi anso an obi so kutwa public toilet no yes enam die mu ye mu ho se de mu kasa o social media ntina ba toilet na make us in a day anymore a wohwe no yes toilet nse de nipa nko twae na da ho no ma a wohwe no na Mr. me toilet no beto ase ha na me de eduabo no mo boy no so ato nche ha na wati wo de hwe na yenti eduabo de di kan ansa ne abade to so no yenti ba ejina wiye ya ayo bone kula ekure na ho meje kasa na aningwasi a bedi ogu toma osaje fo osi ade ye agimambadu otoso mi yini nana openiye nsu binin be shasi a be gu papa nani mase ense onfata na ejina wi a ba be di sa adwuma ni bia se nipa kro no wodo mama ni nga do mama ni nga ama do mama na aboa no anu do man suo adi do man bia na adi di butia so a nana huni ni jisika do mama Akrobeto nipa kro so okotwa tie fi na ore send ma Akrobeto odi osaje force ade adwuma bodu aten no nana huni ni Tena na njira babia ni Akrobeto attender no ankasenti ane da na Akrobeto betwa ba audio saje pate na huni ni nipa cross huni ni nipa bia be frechira oba dane se adua ye na huni ni ni oba fri no koso no oba frechira oba kasa etia na wodo mama ni oba gu nani mase poto na huni ni ompe ni ye bi nche nsuo nsa ma tirodo na kwaso huni ni awia kete eduabo no wati a oba no wohwe a omadwen yo mo se na jimi a ya na ewo mutim so Akrobeto e voice na da se na ayese ye na omode ato ase nti omu feel say bi ya Akrobeto na e bia e kasa na se Akrobeto na aye video afa ho mode mu jimi no moti ase ma mu hwehwem jimi fo mu hwehwem mu fiti ya na mo ye anyhow you don't need to do it in that manner obi bia oti ase mo hwehwem bia ana se wo hwehwem a or reacting anyhow bia se onim nyansa esan se adentina obi de Akrobeto ni say we obabia the reactions na mafu nsu di o made nti the moment a ohu ina so hwehwe mu zampa Akrobeto aye video bisa Akrobeto aye bibisa na Akrobeto krampo aka bibia fa Dormaahene no man hwem enam se Dormaahene Akrobeto ba me nhia be praise yewura ne ade saa ya oni hyebu nti mote Akrobeto na mukoko apai saa na yetena wiase
ha o de yenko hwe duabo part 2 no mra na yentie duabo part 2 no because omo mante yin ni say adenti ni dipa ko twa saa video ne bae mo ankasa na mo ye ba fan o se wo ye oni a ne onim se ne to na wo se no yentie part 2 no Fansa ma. Ko ma bra, be jin sanom. Edu ben be jin sanom. Ko chere be jin sanom. Den sa be jin sanom. Eskosi be jin sanom. Anko de be jin sanom. Abojo asua. Na na wunyina ye frɛ wa wiei. Nsama ye tete no nya ye de. Na na bro ni asua. Ye ni so betima awentima ya ba ha. Nsuo da kuro nga nyina ho de ho ni nsa ho betima awo. Asa de pa ye ka kora ye ho sere. Ya ho na yo wi. Aye ho sere se che nana. Ya ba ni bire so. Ni pada sani a ati kuro nga ya paso yu papa na ase atwede no. Na ye fofo no fa be ka ho. Min kan jabi. Nananom Mama jinsanom Ni bia no ka ho ase adare ho dua bro bia la nanu aprake to bi ono akotwa border so de atu be bibi di YouTube post TikTok o de akwato TikTok post abede bene Facebook be hwe ne be di na na time so hwe ne border papa not border so akura border papa not nsuo so anete ma hu mu ade sa wakotwa tiefi di akoto ba bi se be hwe Dormaahene ni tiefi tiefi no anu ni si yo tiefi ya cancel for bedie papa na nyo no hweso ni po no ya sa ade no nananom otikuro hono no hunsuo na mfa ho so bantene tunu yam mfa ho so bantene tunu yam na ni ngwase afata kani ba na bro ni ahia ye ni abretire ma ye ba ha no ye ba ye nua ye de sie no ye do no wa wonu tia ho sora na adwo hu ni o ye no kurem ye ye ne be ka akire ho ye de ye hu so hu aro mani kuro nye fi onu ati nyina so sa be mu no onu ati nyina so ye be ya o yi sika che ye kuro ma ye bi nso ye onye mfa ye ho ye ni so de ye ne mani yie ni se wotena wo fie ni wodidi wie ni wodi na tema ana na madua na samanfo bentu aka pa ma abna ontu ya aka onfa na tubantere ontu yam ko kire onfa na tubantere tu yam babi abe fira be diri ha na hu ni ho ye kura ye ni ho ya ma me ne be ni ho na na ne hu ni ho hono ho de ye baaye ne baba wo ya ma me ne be so be wo ye ni mo ye nhwe ma papa no ne ho nkere no nana ni pa biara o di papa na temhunu no homfa ne nye dwane wonu waso kwato to yam no sinanu na ntema nka homfa ne fuafuo nyina na ase part 2 no so na akokuti bae no wo hwe ensem ne se ni wo sika ne ensem na de kura kwa na mibisa wo wankasa wo bodua no waye wo hwehwe mu de na ware kasa wada adwene wo hu se eya emrante ne so ye mu di yiru atem Dormaahene kasa tia yiru e de yiru ni yefum na mo mama bodua e kasa yi bo mu dua mo betimi atena se da pompo na don hwele po mibisa mo wo bie mo no kasa ni how wo nkofo wo social media e de yiru picture e meje with nonsense eno de mu nkan wase but unse obi ko fa mo ankasa mo kuro sa toilet obi ni kuma se be bia na sa asante member bia so nyame na atwea muka nyame twea muka na moto aso edua na mabɔ no mo ankasa san no me edi nyina so no enna esan se mo nkofo suban a mo tim no unse na yebetwa awe mu so sanity sanity mo besu yes oba ne betena social media sui identity se amada pa de asa na eba yes ebusua na me to aso a eye Google agya tum anase na Google ayo officially Google dia ba say o person translate voice ebia English to any other language they say or the key African it's a Ghana member as a official language most of the dia African she eso be official language ama Ghana oko Google la o ka say o person translate it easy o person use voice a wetimi aka twi na voice no a translate dia ba bofo eni ji sema free Google so eba no na che say wetimi say twi ni die e wo say ye no ana asante kasa na e wo say ye no official language na Ghana ha ye hotoy esan say obiati itimi katwi enen de di kan a ensem ni mu ni nchemu ni bebe oba enen de di kan me so subscribe ni hye obi ni makra